Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kan riwat ki Nongjngi ki bakan thau ikshin rang bat kan thai bat kan thau pru ki khana ren ki bala dep sha kai pen tebet ki la sha jet ban mi khmat ya ka jala Meghalaya sha ka lempong ya kop jingi ka bala tep kum ka 48 Junior National Aquatic Championship 2022 ka ban salong ha biju Patnaik Swimming Pool cum Sports Complex Kalinga Stadium kabadan ha Bhubaneswar Odisha kaban sedang nadu ka khan rel tarik hadu ka arpho tarik nai tung arajar arpho ar ki khana senrang ki bahakarta ka bakhat san snam hadu khat news nam ki long uban pencingan sengwan u cleric Jaden Wanyang u James Anderson Carlingdo u Meban San Sangma u Meban Kitbok bat u pencingan ora kat bagi kentai pat ki kentop ya ka pedang sok lang sengwan ka Mary Jones sengwan bat ka Amisha sengwan ki khana ki bahapo karta ka bakhat asnam hadu khat sausnam karta kilong upen phalang sengwan u atiar bare u Ethan JM Bla bat u Alberts Kharbani kat bagi kentai pat kilong ka Ila Risuk Uroy ka Sai Banbet Wanyang bat ka M Irta Ksu. So we've been preparing for 2 weeks now since we've just previously ended our exam, and so we didn't get quite much time to prepare, but we did our very best to prepare. We got in the morning, we swam, and in the afternoon as well we swam, and the same goes for my counterpart Atyar. He's still amidst the exam, but then we are still striving our very best to practice to the best of our ability because we need to show our best over there. Well, I'm not quite sure how to answer that, but then I'm going there with a positive mindset that even though if I do not win, I'll be able to give my very best. Yeah, not true. I previously went to Bangalore the previous year in November, if not mistaken. September, yeah, we went in September, and there too I gave my very best. But yeah, I hope I'll do the very best this time as well. In the state, we swim well, but then when compared to other states, to be truthful, we are quite inferior, and I think that we need more training and we need like a permanent coach because we keep on changing our coaches. So yeah, we need much more to achieve better in the future. Well, to be honest, in Meghalaya we have only a 25 meters pool, and as compared to other states, as Assam, they have many 50 meters pool, which gave them an upper hand in training and much more better experience than us. Shikinta masih practice apa nongra classes bang Hashim di private coach Jerry for menta nado sansnem ngala le ke ni swimming practice menta ngakuan ni ke competition ban pergi hadu kan learn over the years. Okay. First time pini menta ngakam interest ire mga iong papai nga banle yung try kay ti dadep ko pedeng ngasang bersubang mende kani di ngasang mende show tentang mende tim jonga kani bande world class swimmer kajing apa jonga kan mereka jingjingi pung marhawa ha yo hi ba ang sa hanya ha swimming pool te la don kitrak ki ayu ban flip ma ngayo bun ki jing practice na pu swimming pool te hawa mar kitrak kim don kim biang mi ima mada jingi ban pois te poi ban sena marga ko ko tahi agla war practice ni la sita yo tam namar ngi sa sunang namar ka ko bun ba slap te ni wan na sini kan mar sini don swimming pool na slap ro biang hi mar jingi po swimming pool te kam ko Ni te kata kajing I mensim ke encouragement ni I bet mental akan usnam bila jingi di kat benginang berkidang take interest miki ni ru kat tanginang yai encourage ki mana kapor
Ti kunta kan kap begidang mo menlat ni ki kun jungi ti gidang take interest ke sports ni sunat kata te menu mi pat ni hap le ki kata mo kam ram jungi ki ba so far long ibiang hi mo swimming tama hindiat kolong ba don kam ka coaching ke ba biang kata te dan kam coach babiang ki man coach ki ban i hoi ka teknik la nang hi kata ti dan kam ni tangka coaching babiang bat nolo kataru dan kam bajing tristom jom itu ki ke makin practice mana ka por mungkin la improve ka timing ki ke nadu bikidang sedang ban jingi hi kilet be yang te hatu no ti ka jingi kai yang te ru babiang ha di naduka bikidang sedang menit yang naduka beginners untuk sedikit intermediate advanced class dikira yang tinggi kai itu ba biang bahar ba paka bahar yang pinati nakaliang junga dengan ommu kan ri masuk ketika surka tekamda deep interest han ya kata nakaliang ke sports to other discipline kilaban imun ri ya ke swimming itu ngam de ibikina deep interest ka surka ti yakaba komentar ki khana juni mo ke jini hakan ka pool bahang ni ha kun lenduk batang 25 meters in other pools kare tang 20 meters ingin don kata ka tang standard pool ngam ti manakani le na ki MC dong ong ba inyalam ki sti so bohti bikin experience kata standard pool 50 meters le kan yo la thi me stiru ti ka jikir par kolong makasur karu kan dalam kabalate bakan umbiang kin ki pools ki standard pools kembang ki weki ha ya ke tim ke badan hadu khat nyau ar phongut junior swimmers te kene ke kalong ke jingkermen mulu pastang nomor ba ngila ban poi hadu khat nyau khat phongut one of the largest contingents nginum ikran big state ki bahe hande state ki baret te no north east ki don tang Tripura Manipur Assam but ke Meghalaya south big states te hawide be kale kawan ilakren ni president ingin hab ya Yaisha kendian nomor ba ke tiket napo Guwahati to Calcutta tolong kita ke RAC but 100% confirm ba at 5 o'clock 5:30 in New York for confirmation kata kala ada assurance dan napo Kolkata pat pihak sim ya ke bus pat banlech bo Bhubaneswar tengala ada biar keren bat ki organizer station po Bhubaneswar kinwan shaw ye phi na po ka station ba here ka bus ba nang tupat kinyalam ye phi sa po ka hostel te hostel bade kita ki hostels ki jakasa accommodation di tamanta ki players but ki officials suka pentip ikmik pa tang players and officials kinyo sa hang tu atat ka bam ru kan ai nang tu hi bat kalik kawan na po ka hostel sa po ka venue kin penbet na ki bro te ako ba day bat ka jinglet jingwan kata ka na hapo Bhubaneswar hi ngimdei ban don kono ko jing fly ne kai because kilap penbet na ki hangte abya persang tinge nomor ba kani ngin hap sustain ya kani ke swimming isimpor de ki post nem bangin yo kita ki swimmers ki ba tibet ki bala ban compete at the national level that's why ngiru na association ngi concentrate hagi sub junior but junior nomor kani kini gidi kita ki banong mo kita ki future jong swimming jong state ngi kermen ba nakaliang jongiru ngi songo ikmi pa bagi la penslur ngi managers ya ki nongilam na ki clubs na ki associations fair ban ila poi shodu sakane ka thong te larang ila ban sustain susu ya kane ka swimming apalagi juniors and sub juniors matrai hakini kinja snem hi ngin yo kata ka so jangba jingjob lalai ting men snem idon menta sangut batmai wa sa silek balik anile di hoi kanong kai ki batmai pi om bi sangut ngedan sangut ringot batmai di kalong kai ki batmai pi lab experience batmai di nakalian ka jungi kalong bangi ai man sim pi ba pin le bha pin kon le pin balik jingbun ka jingi le kai ka don kam om tang nge ka bormen ka don kam ka jingbun ju khat ju pi ba pin focus kam kila ban oi sa ka thong hoi la dalong nu ngim so ngim dei ba de ban du jing men ban du man sim
le ka jing le ka don ka jing job ka don ka jing rem mana ka dia ka jongi pha da ka musim ba khrau ba phin ka jing kermen ba phin yo so jong ka jing jom ban tar ka long ka bala ro ban ra mi dong nak menta jong phi nam ta jong stit hi ro ko we ngai ku le phi ni le sup le san phi le ba tu jaka bat phi mai hai sup ro si yeng ban ra ka nam ku rom ka jing ku le risiko ki kat ba don e kala kila persyang hi ke hakini ki kendiat sngi menta ya nyawan hane slong ban yo ban praktis hane hapo swimming pool nomor ba ni ti semokurwat nimdon swimming pool ini haban jini ha wa tikadon ka jingi pher nak takadaw ni lapha bakin wan chane kanang ba kinyo mo diat ka jingi pher haki umar hangthi hawa lagi sutu nadu ka jakaban sedang ru kamda ka ya pher line ru ya pher nomor hawa mundon line lawan kendriang ti nakta kaban pai ru nomor dan kenrok kum balok pool bat sakwe nomor ba kini lej sini lej kop jingi kapul kena takadaw kawan kala jan steo begini wan praktis kismako ba kila don kajing praktis kamot kila long confident ban jingi ha pool kila usngo kat kajing la jongki kila sngo ba kala biang ia kaban job ia kajing bom job te nomor ba kadai kat akan national level ndai bangin ong ba ngin confident ban job te ndrei ngilong confident hakaban chi kiyo ia ke exposure hakaban lej sementa kat akan national level ka nget ba tak ke long kajing job ko krau nak banta joki te knang ba kinyo kenya kalat ka kabu hadin habut ru dak ba kiyo sementa kan kini ki katnungun nama kurwat ki banlej ya mentangi don arngut ini ki arngut idon haji syasi weru ikan thei tamba naki daw ke jingkom la hin yi te ni ihaban pep no te mata ki arngut ya ka jingru jing sep kalong hi mostly kalau hi nalade na ye tenrei ni singu ba habin bangila ya approach ya katu kani ki real ki orang ba ha ya snong hi te don ki bala ya sosun elem ban ya no lem ki kamar kadia ten lo kata ki don ki katu ni ki seng ki bala ya keshan lem nak kabita kani ka jing lech ki ni sungu iki kani kadai ka kasin ka baar mencem snem ru nilapha laingut ikna balek ka katu ka competition ka long ha banglo te ha dangsian hune hunai baladep hunai me weni kena jungiru layo mencem mentah ya hello India but mentah nak mentah ka national championship jong ka swimming federation of India kani kadai kasin ka baar Harbadi kani long nomor ba nakaliang jong ka government lah kalau hakim Meghalaya Games ane aba pej bat ka Meghalaya Swimming Association ba kira ju conduct yakini ki competition nak snem long nilai I kinu ki jaka haki jaka nong kendong ru ki ba company yaki swimmers but ngai bala da ka government ka kampet langru syaki jaka jungi ku nong kendong kini ki jaka ki bala company ki swimmers nak snem don ki bala wan ki ho snem ru henry tahi dengan jingi ha wa kila sela lada thaulat ba kum kita kanirap sibun kumengi syati semukruat ajing sya ki don ki jaka ki bang lala ban le uta jendal da bang yo ya ki swimming pool te tang infrastructure ki don te long nomor ba ngidon kam te nomor mangila don ki jaka ki bang la ban le uta te lada ka government ka pej khmat lem sya ka bakum kata ban ai lem yangi
nak kebenta ban sina tangi ka swimming pool la sekata kala erap sikat day nak kebenta jung kena jungi namar ki pun bahang the kena la jan man kesngi daki sanphon pungut ki wanjingi den re kata kilong seasonal amar ba dah kapur ba slap ro long banjingi amar kala ka ki dah kapur ba talang ro amar ba kiri ki hahisnong tu te basak janjir utu long ka jabok no kita kadau long kilong seasonal kai tahangan kini kipor la se dalak slap menta hadin dalak slap tu menta hak benai senrai ka biang ten re lak nang tangi mio syo banci ya kata te kadai ke besisha ba kai ke bangalai I hakini ki sansnem hakini sedang ya ke banyalam kini kena ka ia ka jing tresitom ka passion ke ba kidon ki kena ngai ba ka along ke ba pura